stvorilo, evo ja ću još to reći o sebi, stvorila se jedna kao platforma koja govori kao da je taj žiri, konkretno Fritz, dakle nakon raznih tih napisa, kao da je Fritz namjerno izabrao muškarca da ne dobije žena. I to doista mene smeta. Ok, ja tu sad neću pričati, ja sam samo rekla o čemu tu, što mislim o tome. Kad ste govorili, kad smo govorili cijelo vrijeme nema više žena, žirima, ovo, meni čak ni meni, ni mnogim kolegicama koje se osjećaju feministkinjama unutar književnog polja, nije toliko važne, nisu kvote. Imali smo kvote u politici, do sreće nas nisu donijele. Neće nas dovesti do određene sreće ni kvote, niti su nas dovele. Mi imamo gomilu žena koje obnašaju vrlo važne uloge na položajima raznih kulturnih institucija. Da sad ih ne imenujem svi, a vrlo dobro znamo. Nisu nas ni te njihove odluke usrećile, jer su bystanderi muškaraca, supremacijskih politika, desnih politika, neokonzervativnih politika. Kvote nam ne trebaju. Ono zbog čeg sam ja nesretna, vjerujem da je Ivana, je činjenica da nemamo više muškaraca svih dobi koji razumiju o čemu se konkretno ovdje radi. Jer kad se vratimo na one žirije koji su demokratski, ja sam bila u tim žirima, ljudi moji, pa nijedan žiri nije demokratski. U svakom žiriju sjede ljudi s različitim socijalnim i stvarnim kapitalom, pa čak i rodnim. Nikad taj žiri, i s tim se moraš pomiriti jer ćeš naprosto poludjeti ako se s tim ne pomiriš. I uvijek je to neka borba. I nije lako se tu izložiti. Što se tiče tribina, što se tiče još one jedne stvari koje ste rekli koja me zapekla. Zapeklo me kad ste rekli da su u tim razgovorima na Facebooku sudjelovali ljudi podkapacitirani. Što ste konkretno pod time mislili? Mislila sam oni koji nemaju dovoljno informacija i koji nemaju dovoljno uopće znanja da o tome pričaju, ali voljela bi da se maknemo malo s Facebooka. Dobro, Facebook je dobar. Ljudi, na Facebooku su se zbivale toliko dobre rasprave. Naravno da ne može biti sve zlato, nije sve zlato ni od ovo što ćemo mi ovdje reći večeras. Me razumijete? Facebook je, mislim, naviknemo se na to, nismo sad, nemamo svi ovdje za stolom 88 godina. I da imamo 88 godina ne bi nam bila isprika. U pitanju je jedan dio javnog prostora koji ima svoju specifičnu dinamiku, o čemu se već govori, koja je interesantna, fluidna, edukativna, na trenutke polemična, na trenutke i toksična, kao što je toksičan i javni prostor. I mislim da je ono što Facebook radi, što se na Facebooku zbiva dobro, ljudi koji imaju socijalnu anksiju, kojima nije lako ovakve stvari govoriti javno, se tamo na neki način uspijevaju osloboditi, uspijevaju izreći nekakvu stvar koja ih tišti i uspijevaju ući u dijalog, polemiku ili ti ga pa i svađu s ljudima s kojima nikad ne bi mogli dobiti priliku razgovarati. Tako da, mislim, ne osjećam potrebu da se oko tog Facebooka stalno, kao mi ćemo se viđati uživo, da to nema, pa ovo ljudi što je došlo, ja nisam očekivala da će i ovoliko ljudi doći. Možda nekakvih 4-5 naših kolegica koje zanima ova tema sam očekivala ovdje večeras, pa mi je malo žao što one nisu tu. Ono što se tiče Velimira Viskovića, što se tiče tribine, postoji jedna tendencija Hrvatskog društva pisaca, posljednjih nekoliko godina, koja nije dobra. Ja to govorim ljudi prijateljski, zato što želim da sačuvamo integritet ovog društva pisaca, koje je napravljeno kao protuteža onom društvu pisaca za koje smo smatrali da nije dovoljno dobro, da nije dovoljno demokratično, da nije dovoljno socijalno, da nije dovoljno osjetljivo prema ranjivim skupinama, manjinama i tako dalje. Znamo kad je on osnovano i s kojim agendom. Jel, Zorane, to znamo zašto. Međutim, ono što je problem bio tada, što je problem raznih ljevičarskih skupina, je to što ne prepoznaju mizoginiju i homofobiju kao probleme. Nego ostaju na onom nacionalističkom, ostaju na onim borbama o nacionalističkom ključu. Te borbe o nacionalističkom ključu smo prevazišli. I mi kao društvo smo dužni reagirati na mizogine i seksističke incidente u našim redima, ali ne samo tribinama, jer se HDP opetovano već zadnjih nekoliko godina sa svakim problemom unutar svojih redova nosi jedinim alatom, a to je tribina. To ti je kao da nered u kući od 200 kvadrata pokušavaš riješiti onom malom metlicom s onom, kako se ono zove, ne znam, nisam stručnjak, nisam školovala. Znači, apsolutno je nemoguće tih 200 kvadrata počistiti tim. To je društvo u onom trenutku, a to je mene razočaralo,
ali nemam pristup u jedno od tih tijela, upravni odbor, trebalo jasno i glasno reći, naći način, znam da se nešto s glasovanjem dogodilo, ok, naći način i reći, ovo nije u redu, potpredsjednik našeg društva. I to bi društvo tada, mi ga se ne bismo stidjeli taj dan i u to vrijeme. To nije dobro ispalo i to nije jedini slučaj. Bilo je x slučajeva zadnje vrijeme gdje smo mi, ja sam u početku na te tribine pristajala i dolazila i kao gošća i kao računala sam, ajde idemo s tom tribinom napraviti problem vidljivijim, idemo nešto razriješiti. Međutim, tribina je samo jedan alat. Ono što ti moraš napraviti je odgovornost preuzeti. Ljudi, šta je preuzima odgovornost? Svi smo ovdje prilično zreli ljudi. Preuzeti odgovornost i reći, ovo nije dobro, ovo nije dobro. Mogu? Izvolite. Ovako, Pitanje? ne trebam. Kad se to počelo događati, mi smo vrlo demokratski unutar društva i unutar upravnog odbora odmah sazvali sjednicu koja je bila preko interneta i na demokratski način izglasali smo da nećemo izaći sa priopćenjem, dapače i to je bilo izglasano sa većim brojem glasova, dosta većim brojem glasova, i da to nećemo raditi na taj način, da se nećemo miješati unutar nekakvog sukoba jednog člana s drugom članicom i bezobraznog sukoba. Konačno moram reći kao i Jagna da je taj istup Velimira Viskovića bio apsolutno nepotreban i neprimjeren, ali smo se odlučili za ovaj alat, za ovaj način razgovora. Čuo sam se naravno i sa Ivanom odmah nakon što se to događalo i ona je nekako pristala upravo i na ovaj alat jer nam se čini, meni apsolutno, a i Ivani sada je to rekla, da je potrebno i educirati ljude. Mi imamo 350 članova sa velikom razlikom u godinama. I imamo ljude koji naprosto, prvo, sad ne govorimo o Velimiru Viskoviću, prvo ne funkcioniraju uopće na društvenim mrežama. Drugo, jezik u kojem se sada reflektira ovaj problem im je potpuno stran. I zato je potrebno prije osuđujućih, recimo, priopćenja društva razgovarati. I mi smo, dakle ovo je, ja mislim, 3. tribina na ovu temu. 3. tribina. Zašto tribina nije dobra kao alat? A osuda je dobra kao alat. A osuda je dobra kao alat, to bi ja volio da mi ti kažeš nekako. Nije dobro kao jedini alat, jer ovo se ispostavilo, nažalost, da je jedini način na koji HDP službeno reagira tribina. To ne može i ne smije biti jedini alat. Nadam se da se, Ivana, i ti sa mnom slažeš. Ja se apsolutno slažem da ne treba biti jedini alat, ali... Jedini način reagiranja? Odnosno jedini način reagiranja, svakako. Mislim da svako treba reagirati unutar onoga gdje može i kako može. Apsolutno ne isključujući Facebook i zapravo ne difamirajući i određen način rasprave i razgovora u tom smislu, ali ono što je meni nekako djelovalo kao neki epifanijski učinak i kad smo zapravo Zoran i ja ljetos razgovarali o tome, je bila ta činjenica da sam, imam tu mogućnost da sam zapravo u kontaktu sa mlađim ili vrlo mladim generacijama koje čitaju. I da je njima zaista način na koji mi i večeras razgovaramo, nešto što je toliko prevaziđeno, nešto što je toliko prastaro zapravo i što je kao civilizacijska tekovina usvojeno, da nemamo više o čemu razgovarati. Tu gdje se događaju nesporazumi i tu gdje se zapravo događaju problemi, jest, po mom mišljenju, prelako se prelazi preko tog generacijskog jaza. Prelako se prelazi zapravo preko tog nečega, ne samo generacijskog jaza u
godinama koliko imaju određeni članovi koji nastupe ovako ili onako, nego zaista unutar toga gdje se vrijeme promijenilo, gdje je nekako relevantna tema toga da ti ne možeš ženi više pristupiti na onaj način, potapšati ovako ili onako. Ljudi koji danas imaju 20, 30, 35 godina, uzimaju to zdravo za gotovo. To više nije nešto što je zaista nekakva, neka stvarna tema. I ja mislim da negdje treba razgovarati i na ovakav način. Doduše, bila sam naivna. Ja sam negdje očekivala da će ovakav razgovor i gosti koji večeras govore privući određen broj ljudi koji i pripadaju i medija i srednjoj i možda zrelijoj generaciji na koje bi se to dobrim dijelom i trebalo odnositi, jer ja mislim da mnogi ljudi koji djeluju na takav način su potpuno neosvješteni po pitanju toga što je primjereno, što je neprimjereno. I ja s druge strane moram se tu složiti sa Zoranom i reći da ne mislim da će osuda nešto genijalno polučiti, nego da ljude zaista treba im pomoći jer oni... Da, ali ja bi se tu složila, ne bih se složila sa Zoranom u vezi ove reakcije. Dakle, ja mislim da bi upravo ta reakcija koja bi išla od Hrvatskog društva pisaca bio taj neki znak i korektiv i tim članovima drugih generacija koji to možda ne razumiju. Ja se tu apsolutno slažem sa vama, zato mislim recimo da je u tom konkretnom slučaju, ja ne mislim da je HDP neki korektor svih događaja, niti da sve što se privatno itko izgovori ili kaže da bi se to trebalo gledati da je rečeno u ime HDP-a ili da bi HDP trebao nekoga braniti. Ali mislim... Dobro, to je... S Viskovićem nije bilo privatno, ni pod privatno. Ne, ja sam rekla kada bi bilo, znači da ne mislim da bi HDP, ne mislim da bi HDP trebao na sve reagirati, ali ovo je toliko teško da bi upravo ovo o čemu ti govoriš, da bi to bio neki signal i članovima različiti, znači da se zapitaju šta je, da to vide, ali čini mi se da se zapravo slažem se s tobom, teške su te generacijske razlike. Ja sam, znači imam 53 godine, ja sam započela zapravo svoju profesionalnu karijeru 80-ih. Dakle, ja sam uhvatila i dio omladinskog tiska i radila sam u omladinskom tisku i zapravo je tada nekakva borba za sve moguće slobode, nije bila naravno toliko koncentrirana i na ove, ali imali smo osjećaj da se zapravo borimo protiv nekih drugih